Good morning. Ngasi card message yengase ko rashi gi matungina ka try to katang thukjarage try to chide chai chai rashi do khalaga yengase ko ado ko ahan ba silere ko koi first me rashi lere brish lere ahum mari manga taruk teret nipan mapan tara taramathoi Taranitoy. Quite handbook of Mish Rashi ko Mish Rashi Uni and say, no commission, Tawai Katan, no, I told Kota to my like on the Brishako. Brishagi no hadi patience lay or hadi shabu ko payade ko hadi minds. I am the cool and calm in a labor. Metun Rashi ko Metun Rashi color by Yanjan Bokotan Bamiama Malay Kongas the Katan, either positive or either negative Kumbaka Lakaniko. Clear with the Niko am saying Haraga Dikanogi and Haraga Disilaj Rashi and Hadimina Hybokot Pagam, came down on Tom Toka. Sisina Hogi, singer Rashi Gina Shidula is say Hatarako mind say I'm stable or Henba Mother car oi emotionally the mind decision Gumbalo Baya de ko Hadi Silena Wakatan, Hadi Tabamatomatam, the Hadi Kara diplomatic keno haitare decisions kumba kai kumba dumai na kumba lo people ko kaina rashi go ina phaba kumba lai silena ko good news kumba kai kumba dumai la kani ina khanba ina ningba kumba fulfill oi pad mai to lai ko sisina kai kaino ko tularashi gina paisa lang sha ke ka dum phajana la pa families ke ka bajan le mina ba ko mina ba mai to lai ko wakhan nuai na ki na mo na layo ko kaina rashi go ina muk kaina rashi sorry keno yesina bridge ki ko nuai na lei pa phot pa enter dhanu gi aina khalaga aina ngaraga leiba pot se positive oina la o haina piri ko yam honaga daba oina oi makar rashi gi oina hajik se kumbh rashi ko discipline maintain tawraga chatlo ayeda pan lei ba khole ba se loin pharakani ko last ki minna gi se silena ko thaba ama to matam da hari full energetic ki and energy full energy ga loina nasmaina hai sagona ma yang na thori ran da had lena ko yamna wakhan ji positive oina aduga yamna energetically thaba kumba to bi ba ko sida leire khoi gi rashi gi matungina tarot card reading ma'am thank you